pi barok ke bapai yang ni ka channel ke jongi ni ai kublai ru ya ki panelis ke jongi ngadu ma Trevor Suchen o Dr. Bramley bala join lang bat ngi nadu na London halor kani ka discussion ke jongi hajing dai ba jing kita jong ka jing yo jing bit ka starsman ya ka everyone jing yo jing bit ya ka environmental clearance bat ka jing kita ya ka lawai jong ka jalla ta menta ngin yo sngow ya u Dr. Bramley ubala join lang bat ngi na London hagni ka channel ke jongi tangi kwa khendiet bon kren halor kani kapang halo dokter pios ngau ngi pios ngau halo pios ngau ngi pios ngau tangin ya so baru ma Trevor u General Secretary jongka GSU la halor kajing ya jing bit jongka men bat kajing kita ya ka lawe jongka jela ma ti mar ko kendau la bani to ngi ka ke ba bidan ban ong ma Trevor Kublai fi marasel hani ko po ba kumjuru ka channel salat ke bala ailat yang bancin mentah gani ka talk show ni ka panel discussion na mentah gani ka kejingyo environmental clearance ka Star Cement na po Ministry of Environment Forest na po Delhi kabanan kong hi ngaskaw ba kumbaga ong hi nadu menin di mi kundu ya UDC te lian yo ka seng hi penpau ya ka penremjur ya ka Meghalaya State Pollution Control Board berkumjuru ya ka office jong deputy commissioner namar ba hot nyim ong bagade na ka office jong UDC handai ka banung kong hi suthu ba ka sarkar ka perangkam da ka Meghalaya State Pollution Control Board ban ai recommendation ya ka Star Cement ban yo ya environmental clearance ntai na po Ministry of Environment na po Delhi te ka ba kampan susi ka long ba hadin bingla yo jing tep shushu ya kini ki kot manta kasi na marba bani libo ya ka clarification letter ni ka city ban ajik pensai yang UDC tiga asim kia mardor bat menehi kila ya ai ki kot kisla ki bedai bat kini ki bat ikani ka yo environmental clearance jongka Star Cement te hani ka penpau syairu ba hadu aspa prapawut kita ki brio ngala benong bat don bang kedengut kita ki bakam miladi ki kising balang nene kiseng trimon sobha te kini ki brio banta bansai ni ki kot nene kita ki la benong kita ki written presentation ka ban ajing kersan ni Star Cement penyo ki environmental clearance te kidon tang katuk kreditli kiseng bat ki kerteng jong ki Rishimet ki ba reflect hagani ka report ka pemut ka pendi hani ba kadon lendat haba ki submit ya kani ka code ni ya kani ka written presentation ka ba pen isha hani ba ki submit ni ki submit kambun kita ki ba kershan bani kinong persya hanrai hakajingi i jongi pat ha dek pipat hakini ki news channel ni haki weipat ki code khubor ngala benong ba hakipor udan ke public hearing apabila ki public hearing iba de ki spa bagi hajarut ki stray ki kinong trimon sobha kising balang bat kumjuru kinong song jaka tega jaka hapo narpo pelaka ki bami syakmat ban persya handai ke basusi kolong bah hakot ke basambit pat napo ke office jong deputy commissioner bat kumjuru ke court recommendation jong ke Meghalaya State Pollution Control Board syaka Ministry of Environment ki submit tangda kita ki kerteng ke ba kershan nini ta ki kerteng ki badai ki pro Star Cement kita bekerja Star Cement penyo ya kini environmental clearance dan yang seng ngi sutu syai background islandet but nginang up susu ya ki weipat ki jing pensai ni ki kot ki ba ya dai bar kini kamat ban ngila ban song perkat ha kini ki kindiat sngi bar ki weipat ki proxing balang ki ba ngila ya song bagi ngila ya yo ban ya kren
Tingin pat ibat kisenja mila bencem hadin mengayo shibun ini kita ikut kiba dia dai bagani gamat ini pang. Okey, ma Trevor pila ban bu bahag kamera pedeng, kamera pedeng. Biar Doktor, pila yo sengau ini try. nggak ngau ha. Pila yo sengau, doktor. Ha. Ha? Doktor, Doktor Bramley, pila yo sengau ini. Ayo Pila ban yo ngau sengau ha. ini. Oh. Doktor kini kemat. Yes, ngau. Yo sengau hoi. Tolong ba pin Yes, ngau, rotate hoi. kamera. Yes, ngau. Hoi, la yo sengau. Oh. Doktor Fidan Ban Ong halor gani ka pang ke jongi mo mentah ka ke jing kita jong ke jing yo environmental clearance ka starsman but kalwe jong jela na ke jing ti mar po kendau la ban ya tho yangi ka kum ru champang mo ubal jai uba la da pendep ya ke jing pule na ke environmental socialist la ban ya tho yangi Sengau doktor. To ma Trevor to. Laj kemat to. Giga ke jing kita mo hadin ke jing yo ya gani ka ye clearance. Ka ke jing kita. Dak lengba ke jing yo clearance jong ka star semen. Ya kelawe jong ka jela. Pios ngau. To maam sih way na ki muktir na tay ka thain narpo ba ya join lang hagani ka channel ke jongi bani keren halor gani ka mat toma ka ek bafidan ban ong halor gani Galong first thing up is that kaba nasngaw pala ba ka interview yung CM kaba ngai menin ba CM usted that ba kong wa gora ka state government kam don AA ni kam do jing tip halar jing eye clearance ya ka starsman ban ti ya mau shun bodan hashnong bridgener tang ba galong AA ba barok pai ba num da ban pediang namar hadin bala dep ka to public hearing ha cleared au 9 November hadin ka jing protes ki pai ba la hanglat man pelong ya ke public hearing andai kat kum ka report bala submit audisi sahu saga Ministry of Environment lada pi pulih hak tu ka permission tani hak tu ka environmental clearance bala issue daga Ministry of Environment hak point number khatlai ka penisai ba UBC hak point number khatlai jong ka clearance letter bala issue daga Environment Ministry ki thok ba DC Giant Hills White Above letter has informed Hawala thought balapani ba kimla ban pelong ya public hearing because of law and order problem. De ki haka tu kachti ba thought shapo Delhi ki claim mention ba don ki sing bhalang ni don ki pai ba oppose ya ni ka public hearing. However ka contention yung ka sarkar bagi shapo Delhi galang ba there is law and order problem ka bamhut ka kimla ban pelong mde ba don protest just because ka don ka law and order situation. This is blatantly false. Number there ka government kalau dapat man pelong license lewat ya kini public hearing. And license lewat kalau ke protes pas sedang hapo bersernot dan sedang pat halum senau dan berprotes tak ada bagi poi hal clear. mentah kumba ba amse kumba long mentahi ba ka starsman kala claim ba kala yo ya ka clearance ta halor kani ka APE but ka ke jing kita mo na kani ka jing yo jong ka ya kani clearance Nga don ka wake report ba lasna daw Chief Conservator of Forest dengan puli AP. Ini diga the proposal for declaration of the eco-sensitive zone around Narpo Wildlife Block. Kani diga documents bala pengkrek daga Forest Department itself.
The forest department kala ai green skinal lepa ya ka, kala ai green skinal lepa ya ka, ha por ba survey ha 2019 ba ka te ka jaka ka hap ha non forest area. Ya Hi, snow. I'm clear bhaga live but hello. Halo, beliau snow ba ka Hello. forest department kala ai lepa ya ka green signal ba ka jaka ha briser not kam day ka jaka klau. That's exactly true. Kata, however, ka forest ka keren in some documents ka kan gumta, in some other documents ka kan gumta. Kan puli ping ong ngadon kaning documents ba ong ba? Document jong ka Bat ka sarkari, ongru, ka bat ka forest information department ka ongru, bat ka forest department ka ongru, bakam hap hapo ka prescribe limit jong ka yang seri. Bakli do jong keri 1.20. Bat kani ka jaka ka don naga natural naga eco sensitive leni naga wildlife sanctuary jong ka narpo ka don hado 120 kilometer 1.20 kadai 1.40. ka chili kata ka dehi. Kata is true baki ong ba laki baki mention ba kan ka jngai kumba 1.2 kilometers from Narpo Reserve, Narpo Wildlife. But Wildlife kumba sanctuary. 0.25 from eco sensitive zone. First and foremost kan kata kalong kadon ka document as per this document jong government gonga the extraction of limestone in the area at the range of just 1.5 to 2.5 from the sanctuary has started showing significantly adverse environmental impact since these mines are being operated by machines. Kani the documents balaong daga government itself ba because of this mining. Kapadan lupa even before this one. So kani rodan lupa ki mining. There are so many mining areas kapadan around the corner. Sito siya po strong area. Hai. Yung ba once this project is also implemented, first and foremost environment masyarakat obviously. Okay. Tangila Kidon iyo skinal jong cari uba Dr. Bramley na ubay so ingi bat na London. Ngin yo pios ngi Dr. Bramley. Halo. Pios ngi. Yes, ngau, yes, ngau nga. Pios ngau. Oi, ta ngi. Yes, ngau. Hai. Ta doktor kumu riu sampang. Oh. Kuak ban yo ngau. Ka e gijing ong gejong pi halor. Ka jing yo ka starsman ya ka environmental clearance claim the court ya ka public hearing mo hadin balak pulom gitu public hearing lah bon sin tamenta ka ai ke jing i jung pi ya ka jela jung ni mo ya ka lawai jong ka jela na gani jing ti mar po kendau pila banong halor kan ni takut ke lain to sorry I'm say interrupt me to I'm say interrupt to go alright. okay. Umur ong ba kini jing kita environment to do ong ay pa hada report pada thought sarkar hachwao declare gini area kagi eco sensitive zone ni Kinarpo wildlife forest the am gajing ong ba jing am gani limestone mining support ini area dakta bhag ham tam gawa and tu ki den ki wm tu ki than Narpo reserve forest plus environment that is dakta in very in a strong way ham tam ki marat lam situ and kamu kelip mabram lega tandi ong bi hello clearance ya ga starsimen kamu ong bi kan clearance for yoman it's almost illegal any clearance can almost illegal because as per the environment impact assessment notification abza 2006 that onga that there should be a public hearing ya kam kinigi project kini to ada mention stage 3 that there should be a public hearing for such proposal. There is no other. Kamdan gajing itong ko bat ka mo kap nomor ngihaban keren kasi nomor doktor join lang bat ngi. Kamdan gajing itong ko jong kani draft EIA draft 2020 but kani ka mencoba ki praktis mencoba mo bandon ka public hearing bandon ki kiwai ki kenja consultation ban aero ya ka reports jong ka EIA mo nomor kumbalong menta lada ka starsmen kala yo ya clearance kamut mundan kamso ya ka public hearing kadai. Yeah, first and foremost lang because kanega EIA thamay badang a draft one not implemented ka draft one and bakani ka kabang don menta jong arjan rio
Arzan ria ko ang that kading ide bandang ke public hearing. Yes. However, kani ka draft mai ba jong arja arpeo ki ang bat ngilak ban skip ya ke public hearing. Which means that mentah ki la sedang ai clearance ya ka start semen menti du mausun la shale sini ke la ban ai clearance ban ai claim ke public hearing menti uranium simple. And Kin now skip this ke public hearing but kin chu ai. Hoi. Namar ki starsman ki company ki bahak menta kila say from red category they will move to orange category ngatharai. Dai. Hak ni ke draft mai bun ki persang ban kenria ya kata kerdan jongki. Yes ngau. Halo. Hai. Yes ngau. Namar ngaong hakani ka EIA draft mai ma to bon ki company leni ki karkhana bahak kin persang ban ken ria na kategori ka bagi don ma red kategori dai kita ki company leni karkhana ki ba permi sibun kata ka jingjabo takin persang ban ken ria segi orange leni segi green ma takum balong mentah hatu kani kamdai ka jing aksai ba la pen trekam ya ka EIA 2020 Pias ngau. Halo. Makwil. Pias ngau. Halo Makwil. Pias ngau. Halo. Pias ngau. Hoi. Pila ban itu ingi ka ai gajing ngau jong pi halor gajing yo clearance jong ka starsman. Ka network kalau pelat. Kalau cukup sudah. Kan kut diskut dai. Doktor pidan AI ban ong hador gani gajing yo EIA environmental clearance ka starsman. Pila ngau. To Makwil back to you Makwil. To. Oh ya, oh. To ong kai bapidan ban ong halor gajing yo clearance certificate kani ka starsman naga Ministry of Environment and Forest. Ngatharai. Pias ngau mentah. Yos ngau. Pias ngau ni pias ngau. Yos ngau. Halo. Hoi. Keren. Te nakaliang jonga nong ilam jonga TSU narko circle. Hoi. Itang siyo itu ka public notice mo wala permit ka. Rasul pias ngau. Yes, I can hear you. Yes. Hoi. Halo. Yes, klang kuil. Keren. Te abang UI itu ka jing penapa iba ni ka public notice. Ke miso kendit mo ban UI. Ka kumnu kata ka sarkar preng lang baga ministry ka forest environment and climate change mo kala ai ka environmental clearance ka company station limited bahkan yo klong no yo mausun baron na bisnot ako ilkana ako te kay gajing tho nakaliang gajongi gajing day bat kay gajing ai clearance gajing tho kalong ba nisyo lungo ba syo pla namar kumban suputunau lalai sen lewat ka To kita ngilatip mo Bakwil ya kita gi public hearing ki bala pelong ngilatip. To menta ka ai ke jing i jong pi ke bas kelawai ke bas khmat mo. Namar ba kelayo ai clearance to ngimtip ke basisya ke bam sisa. Tambah input na ke input ke bang iyo kedai ke ba kelayo ai clearance. Tementa keni ke jaka ke don hajan jong ke narpo wildlife sanctuary kumjuro ha ka eco sensitive zone. Tementa ke ai ke jing keta mo ya jing keta bat ya galawai jong ke jela na jing ti marpo kendau
ke jingyo keren jong ka statement dan krong yo to motion kan kita ajur nengkong ya ketuhi ka sinong brisnot ke banang to na markat kum ga jiyo i jong ni ka sinong brisnot kadan hapdeng jong tu lum hajarong jong tu lum ke babut ka statement kan krong yo to motion banang to par tel ga statement kan yo pan krong yo to motion ke babut kita kinong sinong brisnot kin hak ban fetch nang tu ya kata ya la tikna ke ka arpat ka kita ajuru ya ki klau ki bunan hangtu namar kumban yutho ipi ba ka jaka ka ba ki te ki traishong ki la di shell company starsman ka de jaka klau andre ka for badi pat kila pen klem ya ki dien kila pen klem ya ki set kila pen klem ya ki jitung jitat baro kanang ba yo ban survey lena ban thet bakte company kan yo ban thet lagi te ki jaka kata kalau nggak jingdu dong ke bakrau namar klau ki barben ki jingtung ki de giset ki barben kila klem no mul kata kari ga jingdu dong bakrau te haba kita ki den giset kila du no kamut kitu ki umbam umdi bodan hantu kila ngat no ki umbam ki basiam ki balong bandi bat bru bat merak kata de ga jingdu mo te ke babut pat katkum ka jingtip jongi namarni basa asine mitip khamha banya ka sarkar banya ka state environment namarni basa ini besok state mitip ha kai ka kaburan hangtu ki ong ba ka state forest ka kamba ka tu ka kam ha ba ka ecosystem so renga ong pi ba ka tu ka hap ha ka ecosystem zone namar ba ka narpo wildlife sanctuary ka dan marsenda hasiliang jong kawaluka te himut lada kastar sinan kayo ban krong yo to mausun kabamut kalayo clearance mama kwil kalayo clearance ta gemut kalayo hi kan nangis kemat ta ka e gejing ta ka ba pi na kani gejing ti mar po kendau te ka e gejing mai combat bat kendau ke jongi kar combat kendau ke jongi yo se pai nomar mitip ba ka jingdido mo ka jingdido jong kita try jaka ya kendau ka siap jong ki sakini ki company parcela yo se ba kanang don kata ka agreement ka jingite namar lada ki ji punta krem ka jingtip krem ka ji experience ka jingyo jingtip kumno ban di yet kan tambat kini company ki bahe kan kita ya kar combat kendau kar combat siap ka jongi katkum bala thok lena bala don ha ka sectional ka jongi mo ke ba arang taru mitip balada nasari si ka statement kan klong mo yo to mau ka walu kha bat ka walu nar dalele kinom la su ban khoi bat kitu tidak kha ki ba im tu ka walu nar bat walu kha kin du na khoi bat taman taru ngai bat ki try ka pate bor ka mi ka kumnu ka walu kha kalong te mitip sai ba ka pateng ta mamse kumba connecting ta batai ngi kendiat haji ngidai bat ka ne ka EIA mo 2020 ta halo pias ngau halo pias ngau ngayos ngau pi mamse ngayos ngau pi te pisuang chupanga EIA betai namar ba kani ka jingyo clearance kani ka jingyo clearance jong ka starsman kelak mo bandan ka jingkta longba ka EIA ro dang adu mentang kita follow ya ke EIA bagi ong jong ustam bar jan riu but haga rule 3 rule 7 clause 3 and sub clause 1 kadang stage 3 bagi ong public consultation ong nam ta gini project bakam he ngide bangang kam ban persengau supaya ba ya ka opinion jongki lagi pedang kenang bai ba gilaban so thu gaji ondong ba gajindu nong na ni project tang ba hagani ga EIA arjan komdan kanu ga provision ba ong bala ban exam ya kum kini ki project na ka public hearing dan kanu ga provision ba ong bala ban exam ya ka public hearing gede menong mandatory namar kajing he jong project ka EIA arjan tu kalapu bat
ba kum kini project kende balong mandatory tang ba nakadaw bom la ban pelong yang public hearing nakadaw jing persa jong kipai ba bagi sing halang haban cancel te kumbaong mene kumbaong mene kani direct violation jong ka ain sarkar kumbani balabu daga EIA arjan priu kebanang don ke public hearing kumbaga ang mene baga EIA thamai ke ba EIA arjan arpeu kadon ka proposal ba in exam but in skip ke public hearing if yang men Rồi. kilakan chuang mene ba ka ega wala banja na kani ka jingyo ka sarsimen kalong kalong by example ni nong ka president ya borok company kan la shai la yasi kala manon ka we ka factory thamai man ban po district le ni kanu kanu stiro megalya kila ban chu but example la kani ka jingjia baja menta po sarsimen ha president manang ni kila ban ong bangim nang kam public hearing manang ta kila banti uno motion ni deu yong ni wat uranium ro kila banti la shai la yasi bang naga da bom la public hearing te sarkar ka tho shaga support delhi ba exam yung public hearing but daga ba follow yak ni Kalalong thik kum kani ka provision ka badan haka EIA 2020 yes kalau exactly kalau ni klempat implement ya ka EIA ajar pheo dang ba manta ka sarkar kala directly kala da kan example jong starsimen kala indirectly implemented ya ka EIA ajar pheo kem da pelong yung public hearing nang starsimen kani kalong persa ya ka EIA ajar riu kalong persaan Rồi. Menta pi kum ki samla mo. Menta pila kubur bagadai ka jing persya ya ka an. Wallet ya ka an. Sarkar Meghalaya subo ngila ban ong bakala bot ya ka EIA 2020. Kadai na mendai. claim da don ka formal notification na po ka central government legally nginamla ban follow ya ka EIA sir to manta na hadu manta he kadang long be ka proposal ni ka draft na manta ban Hoy. call opinion ka in spirit ni inlet ni implement ni ka tangba hagani pat ka jingja baja manta po ni ka personal kalong nila sarkar India ka darili kala pediang ya ka EIA to claim da notify ya ka rules la jong claim da pediang ya ka rules balas na hadu manta he kang palong ka ain ka ba hapon follow nagtakadaw nga ang team ni ba kani ka kila ka sarkar nga Ministry of Environment and Forest kala pagkay ka ain balas na dala dihi ka ba ang EIA arjan riyo but baro kadi kumaong mani por bakran ng kong ang objective kani ka sarkar ang objective halor kading ay NOC na ay permission ya ka starsimen ban klong you motion modon hapo personal kani kalong kajingkan kan tangdep jong uji minister na jing kan tangdep tang sarkar namar UDC de sarkar district namar after nabaro ki public hearing balajia UDC why report sa government this is kani bajia te haga last hearing bala long ro bang mani hak balajia hapo bala long hapala lewan pelong hapo clear pulom no namar jing persa jing paiba te UDC hak jisha de ban ajing tho sepo ka ministry ba don ba oppose nani kipai ba ki persa jur ya kani project pemban UDC ulah recommend wong an puli pida kalain wong kalain bala mi haga point 13 jong environment clearance bala ay daga Ministry of Environment kani kalain ba ong in view of the law it has been requested to consider exempting the said project from the requirement of the public hearing as a part of public consultation as provided in para 7 stage 3. Cuma kadai ka sarkar Meghalaya hi kebala ong ya ka Ministry of Environment ngimla an pelong yang public hearing so exam dan pelai na public hearing ya kadai project. It is they na kadai ka daw ba ka start simen menta kala yo ya kadai ka environmental clearance dan ta pelong hearing. Rồi. Matindi yang sarkar ibon ong baw siya mum don tip ya kani kalong kabamda man pediang nama kani ka directly barok ya kani ka sti ka don hapo website jong ka Ministry of Environment point 13 bilion to DC has said that the problem that is so kani kalong kum ki samla kidai kebadai ki lawe jong ka ri ni jelahi to menta la thut kas kinal mo to matrebor pias ngau No, it's not hot.
to kumki samla mo ka ai ka benta ka ba kongsan ka ba finsim mo benta pilai i ba ga sorkar ka pengsan ka kentat mo ka lan no sa ga sorkar pedem halor ga jing halor ga ni ga jing ai clearance jong ka sa ga statement em to kumki samla ki bala yang persya ya ni kebenta na kebenta ban yada ya kamariang kumju ya wildlife sanctuary jong narpo to ka ai kumki sngo ba kabenta ka bukan san ka ba pipin sim nangis ka Nga, kajing sngau jong amo, marosel kalong tanggaway kalong ba, lada ngi snapjar, kung gajay benriw, ni kung gidikot gajay benriw, kapat jong beri nyo trap. Kani kadai kajing sya yurot ka banungkong ya ka ikhtiar berkalakam sensar, jong ka jay benriw kerpang ka jongi, bat ka jay benriw, berit pa jongi. Pipa siya ka state government, kani kadai state government ka ba, ala banbu hakti nongway. Kidai ka state government ka ba kam paikmat siya kata ka extortion ane ban extort ikan ka jante hel si jongi but nga iba kadon kani ka jing thmu ko jongki ban pakala industrial hub no ya ka jante hel si bro kawai kata ni imla ban len namar ngla imla sa apo jantia but ka ba kampan susi kalong ba ya ka GHDC las pelong ya ka tang ka office trekam ka ban chu ai sernot nene sanat mo ya ki long ba snong nang tabat i daloy te ngami i ba ka six schedule kan apply hangni but ngami i ya ka laban ong haki benta ka ba ka an le si kum kani ka ki doloy lene kita ki EM nene ki CM jur si council kinan benta hagani ka benta handrai ka ba kampun susi ka long ba kila entertain nene kila pediang tang ya kani ka NOC na po jongka beri cernot kamut gawai ka snong badon ita i kipat tambasan spa terus pangut kinhap kila kidon ka bor bendino nene ban ailut ita ka jaka 1,000 hektar sya kini ki star cement kani ka penisai ba ka kum ka jaj benriu kadon ka fraction kadon ka jingapat ka jingya tharia para mangi namar batang haki plia tengka jong kini ki star cement ni company ke banabar ba ka jaj beri jungi ni telor no ban ngi telot no ha kata ka jingya teli ba kata ka jing sekarang ka jingmut ban ngi kloru bende ya kari jaj benriu tang hita tengka plia ka bangim tep ka no kiyo handai ka pi pai ha kini ka public hearing ka banengkong kejingkran jong uhe jong star cement ukran syairu uang ba alfu arklur kali royalty ba kases anyo ka sarkar kejing nong jong sarkar jala siklur laipolak anyo ya nyo na DMF but handru polak ras pendiet ya kata kasnong research not ya kata community work dan ya kata contribution saya ite isnong ibaret kapen isai ba kadangkor kata ka company ke banabar ka membamdu ya kata ka jaka ka puta ka jongi ke klau ke petap ke jongi ban ya kita kena mikmat ki beyo arklur san polak ha ka sistem ban pentrekam yani ki skim ki jong ki hati ki snong ka peni sairo kita ki perlok ki bana publisher not ha baka public hearing ban kong ki mi sakmat ki peni ki jing handrai ka public hearing ba ar ngamla ban tep dan iu silendat ki aja no but ru ha ka public hearing ba lai kuma ong mene niliang ka seng yon kendu UDC mene la yo ikot kasla but naliang yung DC hi nadu DC barin but hadu DC mentaro kiran keti ban ya pa ya kisiti syaka pollution control board bakumjuru si Ministry of Environment ban invoke daga para nyaw ya ka tu ka stage 3 gani ka clause 5 ka pamut ba penduno ya ka public participation kamut ba penduno ya ka jingalang pat ba handre on sujit no tang kendiat ngut kata pamut ka public consultation ini ka in-house public hearing la bandong kani ka EIA kadai ka ikhtiar ka ban yurat ya kani ka bor ne ya kata ka jinglong try muluk bijongi ya ki cloud ki betap ni ki kendo ki siap hapo ri bujak beri jongi ka penisha yang ni ba ka state government jongi kadan bentaru ban penskam shushu lane ban aibor shushu ya EIA arja henry ko ba follow up kani ka Ministry of Environment ban piksan halor ka jingpan environmental clearance ka star cement tegas no ba hot ni dai gibri ba mi sekmat ban persya kani nakata ko long ba yo let's say bon shushu ki project ba kum kini ba kini ki star cement ni giwe pa ki company ban nabar ni ki project ba he kum ko umot hydro project em ngin ya juga topik tu ayu mo hot ang masyong ipi
Resikum uranium ro. Kani kedeka lat lenti ke bag state government ke peni siki weipat ki bansawan kum project he ke bag lenti benyat benle benyurot yangi. Benyo lat benle ke kam ki project ni ki benyo ben Atau penjot pimut ki ban gamai ong rabo pa ni. kani ke jengkang ya giwai pat ki company. Langba kani ke jing ai clearance jong ke Ministry of Environment and Forest, Climate Change ya ke Star Cement. Atau kani ke jengkang pimut ban ong kata. Ha, kani Ban ke play ya jingkang giwai. kani ke jingkang ke bala plehi do konrat sangma. Na bat ke pollution control board kumjuru na ke board district bagi penenkam gitu ki clause bagi you right bro ya kalau kam sensar ke jongi kum ke six schedule nanti land transfer act bar kumjuru bagi pediang tang dai we ita NOC ke bagi yo na iwe isnong ibadon na transfer respond ki beriyo ke penisai To ba fikran mentan ya ke Land Transfer Act to. Ke Land Transfer Act to. To kumbai ki inputs ke bangidon lani ki baro hi gila atip ba ki karkhana hi gila dat lepa ya ke kendo lani ya ke par ya ke nu par ha ke tan to ke piong halor ke Land Transfer Act hatu kaya da kani ke Land Transfer Act yang ngi trai meluk pi nga tangawi kalong ba kit ka land transfer act ka kamsum la ong ba bala ban thiet kinong wai mo andre kini ki Hoi. bri ki wan ne ban simli sik ti jaka Hoi. ki simli bat 1,000 hektar kan sko ba ka along hi kumbala thiet ani la dido ya ketika jaka sa ketika company te ngamong ka transfer act kala ban le eh pangani hande ka jingmut ka jonga ka long ba ka penisai ba ka land transfer act ro imat kamdon beniat cu bat kumjuru ka district council lang ba sik schedule kamdon beniat cu ane banju taka an ka bala ban yada ban sil ya ngi lang ba kani ka jingpunan kam ba ka jingpunan kam ka jongki ya kani ka ajan reu jongka EIA To ke kalau wei jong ke jela hadin ba play i gini ki AKA. ka ngan shu ong pi tang kawai kalau wei ka jala ka shong hakin repomot ke ban dong ikmat ki jongi ki bide ki nong tau an ki legislator ba ki dai maki bala ban challenge ki ya eru da ki kwa ban challenge ka bar ki maki ban pan scam shu ya ka an ka ba ya kendo ki siap ki cloud ki betap jong ka jala ka jongi bat ada long kum ne ka ni ka pen i ba ka ni ka sarkar ka jongi ka sap jar bar ka don shu ki wei pat ki ban swanten ro na dien nang ba kerjo gerenti kembali ke Star Cement ban yo ke environmental clearance Kemut ka Land Transfer Act kam tek lekam yang ni. nga Kam hajing tek i ni kam hajing i kam jonga kami dai kendo siap hoy jong. haga permanent sale bar kani ka lease company sai ba kadang kadang la kani ka jingle jong ka Star Cement ban ka Land Transfer Act mal balai ngan ong ipi ba sisien ba pila de ka jaka gitu jaka bakin dio ban extortion ni ban penjot ke meram au jongi kamentoy na mar balai ka reparation ni tu ipi ba ka DMF ba ka kani ka DMF ka ba dai ni mining yang situ ipi kemudian ke reparation ni kata kejing penbahab yang jaka ke bakila penjot ya ka pai ka sebab pai ki mining area ra pada sipo war jentia pi pai sipo boy pi pai sela ne hai ke reparation ke ba ontung yang ki ding nang bag dim fund Hai. penbahab yang kita jaka ka bomot ba ka kut kejing keren ka kut kejing ka kut no kejing kita ka deal ne kata kejing dai ka sarkar bagi company kerong tang hai kot bersalah ka bomot ba Makan jai pila banyak sengaw ini. Makan jai pila banyak sengaw ini. Tuh katut ke lain. Tu mah terbuat tu nang ta ke DP ong ba kamut ba Land Transfer Act hi kamla ba tek lekam. Kamla Haji bang yung jada. kalan transfer kamla banyak dah ladagi company kira kamon ban pendru lembah sokar jala ban tit ane ban simai jaka ke bakamut hi ban klong ya gini mar pok ndo jungi dan ban penjot ke marian jungi dan menta ke jimentoy simet jong gini company bar kunjur ban jimentoy simet jong pisa ke bisong cuki ke bayar sign code bagi jimentoy jungi ke ngambak snong skri snong ban dido ya gini ke jaka ke klag betap jungi lang ba ke tengkap lia jong gini ke company ke banabar Kapanisay ba kung mujay beri immediately kapanisay kung mujay benrew hi ipat niya perang kapanisay kung mujay benrew i kloy bende ke mujay benrew jongi hai tai pisai kiba isya tiet do haga hagini ki company ki bana ba ka ba pensusi ka long ba ka jay benrew hi mentahi ngada ngop hagini tengkap lia bat ngim shimla plet jingmut
ya ka jai brio jungi bakane sirta kene kat baga sla perthai hi kadang long kumni kapni ba ngikloi hi bandido ilade ngikloi hi ban ngala ban ongoi ye kentien kalong ba ngim simla perkhachu iki pateng gi banwan gi jongi Ta makwil ngatroi pi osngo yangi makwil ta makwil kum trash nong mo bat nong ilang sang bahalang ubala la sakri la slam yang KSU ban pantai kethan ban keren ban yelap jaka jeng mentoy jeng mariang anrai nge I ba kat badang mi snem ki company hakni kethan jong pi kila penjulur ya mariang bat ka jeng mentoy kamdan ya ka jela kai ke bafidan banong kum usamla bat kum nong sok sinong narpu kai ke jeng do nong bat jeng yo nong ka jong pi Kalau makan itu kop karena isi kamar yang terbuka. Para lagi kita langsung jangan kayu karena aku berkunjung ke sini berway. Hukum kesamlah berubah dan beri bendu. Mungkin dia ngai ba kan sepoi kapor ba jumlah acu banin mar kalian stang bendu koi membeli stang banget no pun saya di keban saya kendu orang stang na kalian dengan manusia tapi ngai ba kejinjau mesin markana iba kabarong isi komplit baru sport baru ini kinang pan ya ka expansion main tapi nabu po satu po kira ke yang sakune berani dulu nak kajilok siap ngai sen besi ayu kan siap ke London ini time Manganjay laban sekarang Manganjay laban yang sengau toh ngin pukul no ikni ka jing keren ke jongi tak sikentin mo le sengau ba waruma trevor waruma ma kenjai manamsi glaong ba keni kedai gedak kisin ba kebanyalam ban penrekam saka EIA 2020 re ngeskam ba keni kadang long draft ba kanam jia kanang ba ginu company ki bahe karkhana ki bahe kantam ki badan kategori red ani kita ki pemi bagi jebok ka babon bakta ka mariang tin ya hi daga public hearing ta sikentin ya napi baro arngot kum kisam lah mo ka benta ka bakongsan ka ba pitsim halor gani ka benta amar ba ladang ngim ya daga an dani kam kampoi ngin sikut tangay jeng persya kai ka ba pino kabanengkong biasa marosen yes kabanengkong i ban natu benden kasni adi meyo yu ketuka notification hapo kot kubor long times ka ba starsman upuni kalau puni sarong yu ketuka notification balayo environmental clearance hapo Ministry of Environment daliang kaseng hi ngilaya don gajing pun bat kiwe pat ki proxing balang kung KSU nta FKGP nta kiwe pat ki proxing balang ban forum jantia be ngila kloru blit bu de kot ban pan clarification of DC bat pi ngaya chakmat hanrei ke bakapan susi kelong ba men step keladon ke jing mut jung ke start simen ban thobria ka sing JSU daga boong bangi lasim ya kata nani ban yo jing mentoi ne kata ke jing ai jongki kene ke de ka fake news nang bang di kero ka jongpi ko ban ong ipi kene ke de ka jing le nang start simen ban penpat ke sing balang ban metli ban yakun persya bat ka halor gani ke nongrem halor gani ka jing yo jongka environmental clearance apa ro ko kero ya sabaro kipa ke beri nyutrap ke JSU kadang yang kanongrem ban persya ya jing yo environmental clearance ka
Star Cement na po Ministry of Environment da garanti ka bangday bar kumjuro ngapa ya kurwa saboro ki proxing balang ba ke ai pa pi ka jingda ka Star Cement ban bentok bria yangi bar ki prok ba circulate ki pat ki message kini gede So, jing bentok bria kita But- kena. Ha, Ke benta jong pi kum di samla kum di seng bahalang ke provinsi mo lada revoke jangan ni ka clearance environment lani lada ni keni genuksa kan long presiden kan long genuksa hadin habu kabalang kong im manamla ban panghang ni aray kumagaong man ne bagadang bon ikot kislang dang yo susu naga operation PC ba kunjuro na kini website kapag la upload tagin sa song perkat kum ginangalam yung site bar kunjuro bin sadon ka nga banong kum ga JSC bangin lang bagoy pat proxing balang bar kunjuro baro ay record ujay beri ki bakloy ban bi sakmat ban yele persya bat kini gajigyo environmental clearance yung Star Cement bat kikam kin sabatay nasno ba kini jongi ginom songthat bagi nom sabja kublai pun ma Trevor to makuil sikentin na pi makuil sikentin na pi ta ngaong kum trasnong kum seng bahalang ke mo kebenta ke provinsi marba ke clearance kumbaki kelakam layo ke kebenta ke kongsan ke bafin le Bang yo iya kena ke baro insa ikut juga kisi unar po sekal angkat bat kajinya dan angkat bat ka kisu sengkmi sim ya gasen namar i barang isang dikti minyap hi mengi kamtam juga tayar po kita kadang ban sim senjam ban dawasi so jelas ni ban pendam ketika notification dan ketika environmental clearance kebaga sokal dan galai balada ka sokal jula kamna ban sim ni ba kle kumigane te kabahi bagi kiarno skin market to ayu ban song te po setrap dan na banai ke sudah dia siap kamar yang sadus sungguh selai kena kalian sungi na ban song piti ni trelang rekarap pasti parlok se mentah kebit kebiang berkejingha sampai tak juga oke kublai pun ni bau ma amsiru dan bahag inta lain Dr. Primary Numisnusi dan aktiviti bahadu bentang la panjoin bangi patut ka main anta dan dua panelis kim ya banjoin bangi nama bangi bagas kinal kalau bahag jongki yang jongi tangi la pisang kebelang yang ta nyai kublai pi ma Trevor pada baro gi panelis ki ba join bangi bat nilai sngo ba ini gisamlah sing halang Yong, bagi lan transfer aku kelak kita yangi adangim telkam, adangim pentrikam lagi tagi ain kiba nyada yang kendau kesiap to diskonsil nyai beklaong bagla kalah telot kamdan bor keiktir kesong hagu sorkar state bat ka sorkar pedem kecing mah kaap malada pentrikam ini lada pas yang EIA 2020 balong mentah kini kenuksa ke bangla pen mo kala ya like ya ka notification 2006 deh matrebor kalong ke ban konra ya kenuksa ke basniu barba kini kakena struk manyo yang tak clearance hari ini kisni ya masyarakat pada dan manu company head nomor input skibang ladan dan nomor ba mentah CMCL kalau dan gejaka dan dua ipat inhar kenar kelaban sini gejaka susim wai dan batek dan berkomik kalau sebut negeri yang sudah ni aku beli pi borok ini